kandi cyabasakwa nikikwata umuriro irizoba nabwanyuma abantu kweteranira achayi ikimanke cya Boma Grounds okutambuza ku musharaba kandi obwenkiriza y'abakristayo nangwa n'abakatolika basakwa nibegita bagagutambuza hamwe. Bishop Sheldon Mwesigwa Fred oguni shito muranga abakanisa y'abakristayo wa Church of Uganda bwe cyange cya Ankole basakwa nashaba bikiriza okwatanitse obutosha kandi ebyona yabgamba bweturukwetebekanza no kujaguza amazoka gamgama witu Yesu Kristo. Reka tubirebe. Unga twena iguru numwe ruhanga numwe twena turobamwe akasheshekera izoba ingumene z'abantu umurembo rwambara nangwa n'umbyange byetorero rembo rwambara bargayo no kubasa kweshuka hankuto zitazimuna mu murembo rwambara ubwo barakutambuza umuhanda gw'umusharaba kandi abahona aba bari abikiriza okorwa mu dini nyamwingi okwetorero rembo rwambara bita mugeze izazebendire haba harum abanyakatoriki nangwa nedini ey'abakristayo. Abakristayo batandikira wabo kandi nangwa n'abanyakatoriki batandikira wabo bitu bonaba baija kwebuganda nangwa no kuteranda aha kishaye ekiri kumanke cya Boma Grounds aha kasozi Boma umurembo rwambara okubasa kuganiraho nangwa no kuhajana no kuhebwa amagezi aguba kubasa kutwara bakuze mu kujaguza ko kuzoka kwa Yesu Kristo. Imwe bikiba Yerusalemu ndandura kureka mwere n'abana banyu abo kuba ibiro byahika ebagira mbati binukisha abakazi yumva nenda zitakazara hoga Owabayebembire kisinde cy'abikiriza ahansi yekanisa enkristayo Bishop Sheldon Mwesigwa uri umureberezi w'ubureberezi obwa Ankole hona yargayo no kwiga abantu okubasa kwatanisa obutosha bandi benda kwetungura kandi nangwa no kwebaza government ya mukuru w'ihanga ahabwo kugumizamu no kureka abantu bakaramya rahanga wabo nko bakwenda n'abakwenda kugenda n'abaceze rege nabo batambara rero wa Kristo niwe uze kwesheka nangwe nyoni nyenda kusimarahanga abo Kristo omuyangalizi ya Uganda kandi simarahanga okureba mu kine obugabe bw'okuramya no kuhimisa abakwetu kumanye kugenda muri abekanise katuruka hona nabo bargaye no kutunga kagisha okubasaganiraho n'abikiriza bona bayishuka yaho kandi ho nabo bargayo no kwiga abantu okubasa kurwanisa endwanagano zo maka n'ubwisi ombyaro ko yone hibali okugira ngo enkumi nangwa n'amagana ga Kristo gakayongera kanya tubanze logo omustani kasisikeya bumba otwoha na tego mbredo abantu ereba ikabantu makakitu omurimo yitu ikabanyayibaniya halito eri tukashire agicha service mu nzomu tukashire akutungo kwijire nshiragezo bazarhanga nshiraga kureba rukundo ya ruhanga twe harebyo ebitanzana ruhanga erijera harimo bwiswe yonjire amwe bagamwibana ngatuke yibanda ozomucyaro cyawe ozomucyanga cyawe obwisi bukirumu abantu bitabagenzi babo ndabizira gusa abebembezi nyamwingi babasa kweshuka hacishayi nicyo kimwe umuryaba haharumu Honorable Robert Rukalogo n'umunyishingiro habwambara State North Honorable Mugabe Robert Kachebeza ogunetara kandi meya w'urembo rwambara nangwa na Honorable Francis Mwijike owabantu babwejo otebwa na Honorable Charite Kibajo urukwenda kwesimba ntebe yo munyishingiro mukaza habwambara kandi hona bona bargayo no kugere basha abantu ombwiro obukujaguza amazoka ga Yesu Kristo. Ako washanga Bishop Sheldon aina Bishop Lambert barion celebrating umuhanda gw'umusharaba hamwe kimanitse ngo abandi abahanzi mbegera mu giro kwatanze kandi bigenderwa bya NRM bya unity utibaganisamu ahabwe nganda ahabwe dini nyonka membo wa parliament cyanshinza munonga kandi itwabanyambara abanyankore tukumize munacyo ahabwo kuba twena tushabara hango baryo muntu omwe kandi obutatanatanamu ahabwo kuba twaguma turiyo muntu omwe site yitu neja kwa negenda omumisho imbendeze birungi imbendeza okufa kurungi kwa Yesu Kristo kandi tugarike tuzoke nawe tusasire abatushagize nyuma konka kari umwana wa Ruhanga yayebundika yayecehesa
nikitwegesa itwe abaryo mu bwebembezi tokwetaga kurubataha abandi ngo bamanye ngo inamani noshanga umuntu ari chairman LC1 shanga umuntu ari LDU ari member wa parliament ari chairman LC5 ari president nanda kuwereka abantu ngo ayino bushoborozi ayinamani nga ntucendeza endwano kandi ntutunga obusinge kandi ntusupportingana ekikureta development abo kuba for example naiguraho business ndi munyakaturiki nkimaisa ngo mu protestant naza kunsupportinga no musiramu nawe na supportinga so ntutunga development ahizoba rya sande esabiteji hona enkuyaja yabikiriza nibija kukwatara hamwe omukujaguzo kuzoka kwa Yesu Kristo owaferya kazoba kandi orazoke ahizoba rya sande mazina ganje Ntusime Maureen nyewe nko mwikiriza ndeba izoberi okutambuza omusharaba ntuyishiriza Yesu Kristo okuya abantu roha musharaba omukubonabona kwehe yeha musharaba nibambambira bushaka atine rubanza ebiro 20 byone byabona bwe nariyo mukisibo ariyo mukugezibwa kureba ngo twahika hariya rizoba omushaba kama gumenya mwena kandi Kristo agumena ategeka haki lero byona za simwe kagese ahabwa GNTV amurembo rwambara